Sithanda ukubingelelana sihloko igama lenkosi. Samukelana kusifundo sethu sakuqala kuyona le ikhota yethu yesibili lapho siqhubeka khona sitaditsha obunye ngoJesu. Mina engikhulumayo Amos Maforo, ngizanxusa izihloko zami ukuthi labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi uJesu. Siyabonga umusa ukunikwa umnyaka siphila sihlangana ekufundeni ngoJesu okhulumayo umfundisi Mila Dube. Salibonani bathandekayo, mina engikhulumayo ngisiboneni mhla. Sanibonani balaleli lababukeli, igama lami nguJack Thulani Moyo. Singaba lomthandazo siqalisa isifundo sethu. Obusezulwini siyakubonga kakhulu ngokusibalela kwabaphilayo ukuze sizofunda okunye ngawe. Sicela umoya wakho engcwele asithungamele lapho singena esifundweni sekota leyo. Sithungamele from isifundo sakuqala kuze kufike kwesokugcina ngoJesu Kristu ngiyakhuleka. Amen. Amen. Sithanda ukubonga ithuba esibelalo. Siphuma kwenye ikota lapho besifunda khona ngoNkulunkulu isimilo sakhe. Sibusekile kakhulu. Ngithemba babukela balaleli busekile. Ngiyalinxusa njalo ukuthi kasidingeni izipele zethu lezi sibe lazo lamaBhayibhili ethu. Lapho sifunda sibe siphenya sivula ukuthi sizwisise ukuthi kanti kuchiwo. Kuleli khotha sizakhangela kakhulu ngesiprofeti. Sabe sikhuluma kakhulu ngesiprofeti ukuthi singasifunda kanjani, singasitaditsha kanjani isiprofeti. Sikhangela thina imifanekiso esetshenzisiweyo ukuthi ingabe isitshoni kuyini esingakufunda. Sihlobo zami, kanti vele isiprofeti sisidingelani? Indaba simele sibe khona isiprofeti elizwini. Kungani uNkulunkulu waletha isiprofeti? Siyabonga Maforo, balelo babukeli siyabonga kakhulu. Nxa sikhuluma ngesiprofeti, sichasisa ukuthi isiprofeti lilizwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ekhuluma labantu. Kusuka kusisithe sibona isiprofeti ngokunye ilizwi ngokunye. Kanti isiprofeti ngokulotshiweyo eBhayibhelini okulizwi kaMlimi okusichasisela ngoNkulunkulu la ngalokho afisa ukuthi sibe yikho khona njengabantu abakhe. So indlela akhuluma ngayo lathi isiprofeti ukuthi asazise ukuthi sina singabobani, sadalwa njani, siphilelani, yena kithi uyini njalo umhlaba lo uzaphetha njani. Yikukhuluma lathi nxa esebenzisa isiprofeti ilizwi lakhe efinyelela abantu bakhe. Efinyelela abantu angithi Jack. Okunye nginanzelayo ukuthi isiprofeti siyaveza uNkulunkulu njengoNkulunkulu ekutheni nxa ekhuluma into ingakenzakali ibisisenzakala kuyaveza ukuthi lo okukhulumileyo nguye impela ophethe yonke into esiyibonayo lo wadala yonke into. So ke siprovela ukuthi uNkulunkulu impela esimkhonzayo nguye uNkulunkulu akulo uNkulunkulu. Nomlobo engimthandayo uyayifithizela indaba yona leyo aku-Amos 3:7 ukuthi umlimi kaqali ukuhlala labantu bakhe ingabambulelanga azakwenza. Uhlala esambulelayo usebenzisa incebo zakhe abaprofeti. Bengifuna ukuthi ngithi ukuthi into engabafowethu lapho ukuthi isiprofeti kuyindlela uNkulunkulu ahambe ngayo loluntu lonke kusukela izolo kusiye kuphetheni kwesikhathi. Yeah. So indlela bani esiyithethe mfundisi Dube eqondileyo yokutolika isiprofeti? Abanye siyadobha laphana kuphonguso kuvezwa umuntu agijime ngevesi ethile. Indlela ehlambulukileyo kumbe ethethwe libandla lensali esikholwayo ukuthi sitolikwa kanje isiprofeti indlela yini? Indlela yelizwi uTimothy ayifakaza nxa uPaul ebhala ukuthi imibhalo yonke yaphefumulelwa. Yikwamukela ilizwi likaNkulunkulu kusukela embhalo wakuqala kuGenesis usiya kokuphetha ngalo sambulo. Akula lapho uNkulunkulu angazange aziveze khona engcwele. So nxa sikhuluma ngesiprofeti ukuthi ngafica umuca okhulumayo ngingawuzwisisi. Kangibale ukuthi kusukele ngaphi kuya ngaphi kubale konke liyazichasa iBhayibheli ngoba ilizwi kaMlimi livela kuNkulunkulu ofananayo liyaveza lizichazise umlimi aseziveza kuyini akujongile ufunani ngathi. Silithathe lilonke linjalo mangithi phela isiprofeti sonke seBhayibheli vele sisikhomba kuJesu. Ungabona sokungasasisi kuJesu kayisiso siprofeti sikaNkulunkulu.
abathi ngesikhiwa kuthiwa should be Christ centered. Yeah. I-approach yethu is Christ centered. Ukhona lokho kwengezelela kulapha. Bengifuna ukuthi elinye ilihlo esilalo ukungezela lokho ukuthi umfundisi ukuthi ilizwi likaMlimo vele lile ngongoma lile theme eyodwa. Likhuluma ngoJesu like okutshoyo. So thina ilihlo okumele si-approach ngayo iprofesa akumelanga sehlukanise ungani ilizwi likaMlimo ngama-separate subjects like ukuthi kulalokhu lalokhu lalokhu. But kumele ukuthi nxa silifunda vele sizwisise ukuthi i-bigger picture ukuthi umhlaba wawele esonweni uJesu wawuhlenga. So kukho konke sekutadichayo kumele kusithelele kusibuyisele khona laphana kunjongo vele elizwi. Oh yes. Singayikhohlwa i-theme yethu vele empikiswano enkulu. Angithi phela siku great control here. Ke sikhangele lapha Jeke kusifundo sethu sakuqala kulona leli koda isihloko sethu sithi izimiso zesiprofeti. Yikho sizakukhangela kulona leli viki isihloko esithandekayo. Sizakhangela indinyana yokwaziwa ngekhanda uJeremiah 9 verse 24. Ngisacela usibalele. So Verse 24 ithi kodwa lo ozincomayo kazincome ngalokho ukuthi uyaqedisisa njalo uyangazi ukuthi mina nginguJehova osebenzisa umusa, imfanelo lokulunga emhlabeni ngoba lezi zinto ziyangithokozisa kutsho uJehova. Entweni zonke emabandleni azibiza ukuthi ngamaKristu kuthiwa bayaxabana abavumelani. Axabana ukutolikene ukuthi umtshado uyini. Uxatshanwe ekutolikene ukuthi uNkulunkulu umele akhonzwe ngayiphi indlela. Uxatshanwe la ngosuku lokukhonza ukuthi kanti vele usuku oluqondileyo yiluphi. Kuthiwa ezintweni zonke lapho amabandla abaxabana khona kakhulu kusesiprofethini. Ukuthi sitolikwe ngayiphi indlela. Kucine kubangela ukuthi abanye bacine bengasela ndaba bethi asitshaneni la. Angazi kumbe siyakunanzele kunjalo yini kusiprofeti kuminjani. Abantu abanengi nxa sibuya kusiprofeti usuka sikhohle ukuthi isiprofeti kasimisodwa uJesu ame yedwa. Ngoba ivesi tena kuko konke sibona sizincoma ngakho. Asizincomeni ngokuzwisisa uNkulunkulu uyasazi. Ungaye eBhayibheli ukuthi lo othi ngiyamazi engasagcini. Uqamba amanga. So nxa umlimi esazi asibeleni kuJesu osaziyo simbuze ukuthi Jesu lapha uthi senzeni. So abantu abanengi sithatha isiprofeti njengokuthi into emila phana engazwisekiyo elobunzima kodwa singakuJesu kube lula bese sichiya umbhalo wakhe sifuna uJesu. Kanti uJesu lo mbhalo into yinye angeke abhale abesehlula lo mbhalo wakhe. So nxa sifuna ukuzwisisa isiprofeti asiyeni kuJesu simamukele bese siphila sikholwa yena uzasichasisela ngomoya kwengcele lokho esikubalayo. Vele umbhalo ngiyangithi mina umbhalo nguJesu ngamabala. Ungabala umbhalo ubala uJesu ezichasisa kuwe njengomntana wakhe nxa umthandile wamkholo. Siyabonga mfundisi. Ke sincedisana ngazi kumbe likunanzelele lokhu Jeke Mhlobo. Siphile esikhathini lapho kuvuke abaprofeti abaningi. Amabandla wonke alabaprofeti bathi kuyini khona yisiprofeti yini sesikhuluma ngaso yini okwenziwayo. Prophet zibanibanyana prophet zibanibanyana ibasebethungamela amabandla amabhizimusi amani yikho yini ube sokuphangwa ukuthi lina liprofeti lina lasiprofeti asincedisaneni khonapho. Engunanzelela ngendaba ekhuluma ngayo ukuthi uthe uqala uthintile indaba yokuthi isiprofeti ngendlela esifunda ngayo ngendlela uNkulunkulu afisa siswisise ngayo si Christ centered. But abantu laba sesikhuluma ngabo baletha udumo kibo ngesiprofeti sabo. uKristu ngani ubekwe eceleni ukuthi bona bekhanye. Abantu abazwisisa uKristu bafuna ukuzwisisa umprofeti lowo othi uzobatshela indaba zabo. Okhuluma chasisa ibhora ebatshela i-ID number into ezinjalo ukuthi ifridge yakho ilani. Akusahambisi umuntu kuNkulunkulu ukuthi ezwisise ukuthi uNkulunkulu ujongeni ngaye. Kodwa thina sesiqina ngokulokho esilandelana lalo esithi usitshela imfihlo yethu. So kuhle kuphambanise umfanekiso wesiprofeti esisukele eBhayibhelini. Hayi siso siprofeti phela anti siyavumelana. Yes. Khathesi sifumana ukuthi amabandla amaningi
ingozi ebakhona sihlobo zami yikuthi ngenxa yokuthi siyaphikisana kumba kuzwakala okuyinto lokho sesikubeka iceleni amabandla amaningi akasatatithi isiprofeti izingwalo eziningi esizithi ngezesiprofeti uDaniel lo sample abatatisho kuthiwa kwakunganjalo endulo amabandla for the past 18 centuries from uqaleni ku first century kusafika kuma 1800s babegxile kusiprofeti betaticha ilizwi kuyini mhlobo unyo ngabe kubangele khona lokho ukuthi abantu no bangabi le interest ku professor. Okay. Sithe siveza isifundo lapha sathinta ngokuthi ngesizathu sokuthi isiprofeti siyasebenzisa imfanekiso eminye engazwisisekiyo abantu bagcina befike kuthini hayi mana sekubeke eceleni and sathinta ukuthi ilizwi leli isiprofeti sonke sisikhangela ngelihlo le great controversy usathane nguyo letha yonke le into yokuthi abantu bayixwaye ilizwi likaNkulunkulu ngoba anti ukwahlukane kuchasiseni kuvele khona kule mbangela kuyini imbangela ukuthi sifunde ivese yodwa siphumele lencazelo eziningi yes khona lokho kuyabe kubuya but umbhalo lo nxa sivuma ukuthi kawuzanga ngengqondo yomuntu kodwa waza uNkulunkulu efunzelela abantu bakhe kuthi ukuthi uNkulunkulu nguyokumele ukuthi asinike incazelo yelizwi ukuthi lichona so nxa sesizuza incazelo ezitshene kungani kuyasilethela ukuthi kulabanye abangabe bengela incazelo evela kuNkulunkulu yikho sokuvela ukuthi lokho kutsho lokho abanye beze bebona ukuthi hayi lokho nxa kubisi confusion nxa sihle sekubeke eceleni so at the end of the day ku great controversy uSathane ufuna ukuvala ukuthi abantu bayazi intando kaMlimi yeah so siphephile kuphela nxa siyachasisa isiprofeti sisebenzisa lolu kakhulu iBhayibheli angithi phela siyabonga sihlobo esithandekayo kulezithembiso esizitholayo safuna sike sikhangele lapha uMateyu 24 ivesi 15 silandele uSambulo 1 ivesi 3 lo 11-9 lingasibhalela lapha. Okay, uMathewu 24 ivesi 15 ithi nxa libona kumi endaweni engcwele amanyala aletha incithakalo okwakhulunywa ngomprofeti uDaniel ofundayo ngezwisise. Yes. Right. Ofundayo kenze njani ngazwisise enxa singakuhlanganisa lapha lo Sambulo 1 ivesi 3 bese sichasisa lapha. uSambulo 1 ivesi 3 uthi ubusisiwe lo ofundayo amazwi esiprofeti lesi njalo babusisiwe lalabo abalizwayo bakugcine ezinhlizweni okulotshwe kulo ngoba isikhathi sesisondele. Akulanto emnandi ngizibusiswa ababusiswayo kuthiwa ngabanjani lapha? Kodwa ngiqale ngalokho. Yes. Okukhuluma kuMateyu lapha ngubani? 24:15. Amazwi anathi abantu wakhuluma lapha. Ngujesu nje. uJesu lo esimkholwayo sonke emachechi onke labathi zithi ngabaprofeti. Alright. Uthi yena ubusisi uthi nxa libona amanyala akhunywa mbani nguDaniel umprofeti. uJesu sibisele emuva nguDaniel umprofeti oseBhayibhelini ukuthi indaba yakhe icaciswe nguDaniel. Okwethi lokho akubhalwanga kwenye indawo. Uthi indaba zami ngazinika kuDaniel lingabone ngakuthi kubhalwa kuDaniel sokugcwalisekile ofundayo kazwisise. So indaba isekutheni okwalotshwayo ngumlando womuntu okholwayo ukuthi akuzwisise. Ngoba uJesu ngakulokuthi kuzwisise ngapha kuSambulo sithina ubusisike ozabala ayezwe akuzwisise abesesenza. So indaba ephuma lapha ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngabantu abamukela okubhaliweyo nguNkulunkulu ekuliBhayibheli babe sebekumkhumbula bakucabangisise bakuphile bakwamukele babe sebesenza khonokho. So indaba ngeyokuthi kasiyene eBhayibhelini ngokufuna ukuzwisisa ngingayi ngokufuna ukubuza ukuphisa kodwa ngihambe ukuthi inkosi ngisize ngoba wakuloba ulobela mina ukuthi ngisindiswe. Oh yes. Yeah, yebo nje. Anginanzela lapho umfundisi ekhuluma ukuthi kuthi ukuthi abazwisisayo la ngababefundile ngalokho okubhalwe kuDaniel. Nxa wawungakwazi ukuthi uDaniel uthini wawungasozuzwisise lokho sokukhulunywa nguJesu ukuthi lingabona kusenzakala lokho. Bona babezabona kusenzakala bengazwisisi. So lapho ngibona ukuthi uJesu
usibisele utheni bala ngikhuluma la ngoba ngizitshela ukuthi uyakwazi engikhuluma ngakho but mawungakwazi sokumele ubuyele emuva uyefunda ibhuku leli then mawusubona into zisenzakala kuwa kusasiyo into entsha sizwe kukhulunywe ngakho ngale so siyakhuthaza ofundayo uzazwisisa ngoba efundile kodwa ngafundanga njengakhulunywe ngumama lapha osechiya ngoba sithi lokho akuzwakali kuyaconfuse vele into sezisenzakala yibo abazasala bethithibele ukuthi kanti kwenzakalani waye abanye bephithizela mina ngizihlalele ufunde uzwisise kulesibusiswa ngithi yes ngicela ukuthi something khona lapho ukuthi kuyaveza ukuthi uNkulunkulu akulalutho alufihlileyo lufuhlele uluntu so nxa esithi ubusisiwe ofundayo azwisise kuthi ukuthi vele injongo kaNkulunkulu singaze sibone ngani kufihlakele njani sibone ngani kusetshenziswe izinto esingazizwisisiyo njani but injongo kaNkulunkulu ngelizwi lakho kusinika ukuthi silifunde silizwisise so kube sokudiliza imicabango ekhona lapha amaforo ezinkolweni zesiKristu eziningi ukuthi kuthe usambulo uvaliwe uyayizwa vele khona lapha iqalisa kuverse 1 usambulo uthi isambulo sika Jesu Kristu so into eyambuliweyo into ebekwegcekeni so inkohliso ehambayo yokuthi hayi lezi zinto zivaliwe emabandleni amaningi usambulo lo Daniel awufundwa ngenxa yakhona ukhaya sikuvezileyo sifunda ukuthi sivula isifundo ukuthi usathani ufuna ukugcina abantu besemnyameni but izinto lezi kuthi uDaniel uJohane uJesu ngokwakhe wabuya wazovezela uJohane izinto eziyakwenzakala ekupheleni kwesikhathi musitsho ukuthi thina esiphile kupheleni kwesikhathi yitho kufanele sizifunde sizizwisise ukuze sithathe iposition leyo uNkulunkulu adinga ukuthi siyithathe ngesikhathi sokuphela so sisengozini ikakhulu nxa sigcina lamazwi sesithavaliwe ngoba asoye siyazi indlela ngoba lesivuye ukuthi umfundisi uthintile siqalisa ukuthi kuyilizwi likaNkulunkulu adinga ukuthi abantu balazi siyazi indlela so without ukuzwisisa lezi zinto sizakwehluleka ukumlalela uNkulunkulu kumele kucace sizwisise yikho kulesibusiso abaningi siyafunda mfundisi khambile emakolitshini nangithi kwesinye isikhathi le datitsha iBhayibheli leli datitsha njengenovel icritique ukuthi umuntu apase ukuthi umuntu apase ungazwisisa ungatsho utsho uchasele indaba yena le ukuthi differences ngibenzisa lapha ukuthi uverse 29 kaMateyu 11 olaphana naye alright uthi yena thathani ijogram lilula alinzima ngenxa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi nxa singalithwala ijoke lakhe yena umnene uzasinika ukuthula nxa sesiyabala iBhayibheli bazalwane singabalise ngani ngamabhuku awezikolo okupasa iBhayibheli laphefumulelwa lingcwele linguNkulunkulu lithogamela abantu ekusindisweni kumele ukuthi nxa ngisiye eBhayibhelini ngihambe lengqondo ethi Nkosi angilalutho ngicela ukwazi kodwa ungahamba ulento olayo kumbe ufuna ukuphikisa mbule umbuzo kumbe ufuna ukuthi ucubungule lawo ufake umbono wakho eBhayibhelini awusozulizwi abesintwini bathi wona ungaqase intaba yayibona indwangu ande vele ufuna uyadinga ukuthi ukulani so ungangena eBhayibhelini lento ufuna ukuyibona uzayibona ngoba yiyese engqondweni yakho but ngingahamba ngidinga ngizathola ukuthi uNkulunkulu uzangivezela asiyene eBhayibhelini babukele balaleli sazi ukuthi singabantu siyizidala asilanto esilayo esikudingayo ukuthi uNkulunkulu asivezele uza kuveza khona kulento umfundisi ngikhumbuza yona uWilliam Miller singayifunda ku Great Controversy chapter ethi the American Reform ithi William Miller dadechilizwe ayelakho engqondweni yakhe yikufuna ukwazi intando kaNkulunkulu so iattitude yokuya embhalweni iyokumele ibe ilungiswe kuqala abaningi umuntu obusinika omunye lapho kuthiwa wathebuzwa ukuthi kungani udadisha iBhayibheli what I'm looking for loopholes ngidinga lapho kulo kungahambelani khona but ungayifunda kuhle Ellen G. White ubhala kwenye indawo athi ongazikiwe kudadisheni nguye yedwa obona ama inconsistencies elizwini kodwa nxa sijula sihlala phansi silifunda ngama principles esizawaxoxa awukuthi sithatha lalapha sikubise ndawonye sikhiphe into eyodwa
sizabona ukuthi iBhayibheli liyichain eyodwa ekhuluma evumelanayo. Bese ngithinta enye ingozi Maforo, ngithe ngifunda i-Great Controversy yathinta ukuthi kulama Kristu amaningi kakhulu angatadithi umbhalo. Sisiya embhalweni othe ubusisi wofundayo. Kulabanye amaKristu aya ngokuthi echechi kufundwe liphile. Bayatshelwa lokuthi lina vele lina ngelevu yenu ekukholweni alingeke lichasise into le, idinga ukuthi thina sikwenye ilevel sichasise. So usathane usebenza kakhulu ukuthi adisive abantu as long angavala vale leli lizwi Maforo abantu bazalahleka. So kudinga ukuthi ngidinga uchallenge ababukela ukuthi kudinga umuntu lo muntu kahlale phansi prayerfully alidinge alisearche ilizwi likaNkulunkulu yiyumile indaba ayingena ngayo wambulela izinto eziningi ezimangalisayo. Asingafundelwani ngabafundisi kumbe ngabapriest. Ngicela ukufunda isicaphuno lapha se-Great Controversy sichasisa indaba yokuthi ibandla asisafundi and siluzani ngokungafundi. Ithi yona the word of God is plain to all who study it with a prayerful heart, and no church can advance in holiness unless its members are earnestly seeking for truth as for hidden treasures. So ubungcwele singeke sibuthole uma singafundanga la. Mhlawumbe vele yinkinga vele silayo ukuthi abantu abafundi ngokunjalo umfanekiso kaNkulunkulu kithi awukapheleliswa ngoba lokho kumele sikuzwisise asikakuzwisisi. Yes. Ngicela usikhangelele uSpsalms 139 ivesi 1 siyakusithi uNkulunkulu ngokwakhe isihloko zami kuthiwa ufuna ukuthi azwisiswe. Angithi wena ufuna simzwisise kakufihlakalanga. Mina lawe simele simzwisise. Uthi yena kuIsaya 55 ivesi 9 indlela zami ziphezulu kwezena. Angithi phela imicabango yami ayisiyo imicabango yena. Angithi phela singakuvuma khona lokho ukuthi mina lawe asicabangi njengoNkulunkulu. Yena nguyosinxusayo ukuthi sibuye kuye sizozwisisa. So ake sikhangele lama verse ukuthi uNkulunkulu oloyisani ngathi. Engavala amavesi nxa bathi ivesi lethi imicabango yami iphakeme kodwa umuntu mina lophakeme uyehla azonika isiprofeti sibhalwe phansi ukuthi ngiphakeme nginjalo ngicela ngizwisise nansi incwadi ukungizwisisa. Asamukeleni bazalwane ukuthi umlimo kulomusa lothando uphakeme uNkulunkulu ongale kwethu kodwa abesesehla afake okulotshiweyo athi lokho isiprofeti sami sokuthi lingizwisise ukuthi imbali yenu ihamba njani lami ngiza njani kini ngilisiza ukuthi lisindiswe. Yeah. Right, Psalm 139 ivesi 1 kusiya ku6 ithi o Jehova usungihlolile usungazi uyakwazi lapho ngihlala lalapho ngiphakama uyayibona imicabango yami lanxa ukhatshana uyananzelela ukuphuma kwami lokulala phansi kwami uzazi kuhle zonke izindlela zami ilizwi lingakabi khona olimini lwami usulazi lonke wena Jehova uyangihonqolozela emuva laphambili ubekile isandla sakho phezu kwami ukwazi okunje kungummangaliso kimi uphakeme kakhulu ngeke ngikufinyelele. 147:5 abafana bereality 7 bayathi la ukuthi ungazi kahle. Angithi God knows me. Angithi yes. So uNkulunkulu uyasazi usufikile kule bese sihlanganisa sizikhona. Yes. Verse 5. Yes. Mkhulu uJehova wethu njalo makhulu amandla akhe ukuzwisisa kwakhe kakulamkhawulo. Nanga amavesi. Ukhangela uRoma 11:33 lo John wakuqala ngo3:20. Kula amabili kuyini esikuthola? Ngithola uDavid ehaya ubukhona bukaNkulunkulu ubukhulu bakhe aphinde azibuza ukuthi ngingubani ukuthi anginanzelele ngoba nxa sithi uNkulunkulu uyangazi wazi ngihlezi ngisukuma ngiphuma uthi ngingakhuluma amazwi uyabusuka ukuthi ngizakhulumani. Balayela abukele mina ngibona uNkulunkulu uziveza lapho ukuthi lingamphikisi nxa ngilinika ilizwi lami ngoba mina ngilazi nalingakwazi ukuthi liyenzani ngiyabe sengikwazi. So ngenye indlela
ngisiya eBhayibhelini ngifuna ukuyaphikisa uyakwazi senzophikisa Right. ngisiba lemicabango yami ngengubalileyo umlimi wathi lwana ulanda ukuthi azomphikisa lwana ulanda ukuyadukisa abantu so ngabathu ngabale amabandla ngamalungu ebandla asiyekeleni ukuba lo mlando ukuthi ngiwone kuNkulunkulu ngiphinde futhi ngidukisa abanye abantu ngoba uNkulunkulu usazi kuhle impilo yethu asene kuNkulunkulu osaziyo abesethena lothi ngiyamazi nxa yenesazi lathi singathi singamaKristu yamazi asezeni intando yakho uyasazi Senze intando yayo. Ngabalalana amavesi amabili bese si. Yeah. Thank you so much. So nxa esazi uNkulunkulu ithi yona wazi kusasa izolo. yeah So ngiyole lungelo lokusinikeza isiprofeti so kuyakwazi ukuthi kuyaphethangana ngibe uyasazi. Yebo. 33 yeka ukuzika kwenotho yenhlakanipho kanye lokwazi kukaNkulunkulu yeka ukwahlulela kwakhe okungeke kuhlolwe kanye lezindlela zakhe ezingeke zilandelwe. John chapter 3 verse 20 ithi lapho inhliziyo zethu zisilahla ngoba uNkulunkulu mkhulu kakhulu kulezi inhliziyo zethu njalo wazi izinto zonke. Sizwani ngaleyo verse. Yebo. Jack. So kuyini esikutholayo ikakhulu ngendaba yokuthi uNkulunkulu ufuna ukuzwisiswa anti uNkulunkulu yena uyasazi angithi phela bekuloyisa lathi sibe njani sibe mazi angithi phela wasesambulela singakhohlwa ukuthi sikhuluma ngesiprofeti angithi phela wasesambulela kuyini esikutholayo lapha nanzelela ukuthi oqala asingeke vele sifike kuba ngalokuthi sesizwisisa uNkulunkulu fully ngendlela yena asazi ngayo kodwa ekuzwisisa khona okula uNkulunkulu usipha okuseneleyo ukuthi sisindiswe singayehlule ukuzwisisa konke ngoNkulunkulu kuleminye imibuzo esijwayele ukuba layo unnecessary mana ngitsho njalo engasincedisiyo ekusindisweni kwethu singalala singazwisisanga konke lokho kodwa siphe khona konke kusanele ukuthi sisindiswe ekupheleni kwakho konke. Ngikhumbula nguMoses I believe ofakwa edwaleni laphana uNkulunkulu edlule khona phana ufaka umfanekiso ukuthi awungeke umbone ungizwisise wena ngestate sakho lesi so ngiza kupha okukweneleyo khathesi ukuthi usindiswe then usuzambona kahle nxa sengulungisisile usuzambona ngokuphelela kwami so konke okuseBhayibhelini kusenele esikwambulelweyo kusenele ukuthi sisindiseke. Ingqondo yomuntu vele khona lokho kulutshwana akwambulelwe kakuzwisisi kodwa yabefuna ukudinga okunye wakhona azizwe mhlobo. Okay, bengifuna ukungezela lokho kulethwa nguCheck ukuthi ngidobha indlela ezintathu kumbe ezine indlela uNkulunkulu aziveze ngayo abantu. Okokuqala uNkulunkulu imvelo icreation yodwa iyaveza ukuthi uNkulunkulu unganani and ePsalms 100 Psalms 19 uthi imvelo the starry heavens and iyaveza ubukhulu bukaNkulunkulu inature yodwa iyakutshela ukuthi uNkulunkulu unganani. Okwesibili ngibona umbhalo lo isiprofeti lesi sambula uNkulunkulu imbali ukuthi uhambe njani wathini ungubani kunjani ujongene. But i-fullest revelation kaNkulunkulu inguJesu. uJesu nguNkulunkulu fully God, uNkulunkulu ephelele. Kodwa wasesiza ngoba umuntu ulahlekelwe ukuthi uNkulunkulu njani engenelwa yisono. So uKristu simbona ebuya egqoka ubuntu ukuze azokwambula emuntwini owele esonweni ukuthi uNkulunkulu lo olidalileyo futhi olihlengayo unjani. So ngiya ekuthini even umbhalo so izinto zonke lezi umbhalo usivezela ucace ukuthi uNkulunkulu at the end of the day nxa sibona impilo kaJesu uNkulunkulu luthando. Uyakwazi ukuthi silendlela sile ngicabanga emibi kakhulu ngoNkulunkulu sicabanga ukuthi uNkulunkulu ochuku uNkulunkulu kasinaki ngoba uSathane wake wasuggesta khona lokho edwa ukuthi uNkulunkulu kunengalifihlele khona kuyilokho ayikho khona but uJesu ukuza kwakhe impilo yakhe esuka ekuzalweni eze kufavu ubeveza ezodemonstrate ukuthi uNkulunkulu uyilokho
So injongo yokuthi uNkulunkulu aziwe eluntwini. uNkulunkulu aziwe angithi phela yes. So uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ofuna ukuthi azwisiswe sibe mazi. Kulona leli khotha sinikezwe ithuba lona leli ukuthi study prophet akufihlakalanga lokuthandekayo. Asambeni siye study. Ake sesikhangele indaba ehluphayo. uDaniel 12 ivesi 4. Kule ndaba enye ethathikisayo lapha. Eyenza kube lempikiswano lokungazwisisi ukuthi kanti indaba le vele ihamba ngayiphi indlela. Kuthiwa akuvale. Sicela usibalele uvesi 4 mhlobo. Daniel 12 verse 4 ithi kodwa wena Daniel vala unameke amazwi omgoqwancwadi ukuze kube okay mana ngiqale kahle. Kodwa wena Daniel vala unameke amazwi omgoqwancwadi kuze kube isikhathi sokucina. Abaningi baza kuya lapha lale ukwandisa ulwazi. Nansi indaba sihloza. Kanti vele thina sesithe uNkulunkulu ufuna ukuzwisiswa ufuna ukwaziwa nanko sokuvalwa isiprofeti. Kukhulunywa ngani? Inkosi yayitshelana uDaniel lapha. Uyini amtshela khona ukuthi kwenzakala? uDaniel unikeza umbono wembali yomhlaba. Right. nguJesu ofananayo onguye thina ufuna sibe mazi. Yes. Abesemnikeza umbono ngesikhathi sakhe uDaniel saphila. Kodwa umbono lo ungozwa kwenzakala uDaniel ngasekho. So kulabanye abayithi kathesi. So uNkulunkulu lapho uthi kuDaniel wena kwakho yikuloba ungaqeda ukuloba uvali. Ngoba into lezi vela uzabulokhu uzibuza ukuthi kuyini kulo ngoba sokwesikhathi sakho. Kuyasaka sokugcwalisa kungasekho wena uza kuvala kodwa kulobile ngoba kulindele ukuyezwisiswa ngabazaphila ngaleso sikhathi. So akuvalwa ukuthi uzwisiswe kodwa kwavala ukuthi kusebenza ngaleso sikhathi. So kuvaliwe yikho ngaphansi kulo Psalm 22 verse 10 ethi vula ke lamazwi lawa ngoba sokuyisikhathi sabantu abaphilayo ukuthi bakuzwisise. Sifica ukuthi uNkulunkulu lapha kutsho ukuthi amazwi akhe onke alotshwayo alesikhathi sokuzwisiswa. Ungabona kathi ungazwisisa okubalayo ungathona kuzwiseki. Amba kuNkulunkulu siyafika umzuzu lesikhathi ukuthi kade sikuzwe ngoba sokufanele ngoba la usukudingisise ngengqondo efanele. uDaniel wakudingisa wakhathazeka kodwa umuntu wathi kalale. Kodwa kwafika isikhathi ke sabale isikhathi abaphila ngaleso abayithi labanye abaqalisa ukwesandulela kwaqalisa ukuvuleka yikho sesikuchasisa ngoba sokwafika isikhathi sokuthi sikwambulelwe sikuzwise ngoba kuvela kuThixo. All right, Jack. Bona uNkulunkulu lokuhlele kathile. Yes. Ukuthi ngizafananisa lesikolo akwenza ukuthi ngingo grade 1 uhlundumele ngequadratic equation ngoba ngizaduma ikhanda ngibe sensithi maths vela zizwakala ngoba ngiqale endaweni engayisiyo. So uNkulunkulu uvumela umuntu ukuthi efunde izinto ngokulandelana from ekuqaleni kuyabe kulokho kubuilder kuze kuyefika lapho ukuthi okay khathesi lokho sokungavuleka ngoba usule background eyinye eyenza uzwisise lokho esenza ukukhuluma khathesi. Ngokunjalo uDaniel uvezelwa izinto ezingabe zinga-apply ngesikhathi sakhona khathesi lapha evezelo lokho kodwa later on baza kuzwisisa ukuthi into lena yakhulunywa laphana khathesi sesingayi-apply not ukuthi yayingezwakali really yayizwakala but isikhathi sasingakafiki. So uNkulunkulu wayengafuna ukufihla per se but wayesithi ngifuna libe kwazi lokho but ukukuzwisisa isikho kwakho kuzazwisisa ngabanye ababuyayo after wena. Isikhathi sizafika lapho lenza njalo bezakuzwisisa khona bakhulunywa ukuthi kuhanjwa kuthiweni isikhathi khathesi i-technology se-advance kakhulu angithi ukuthi even kusetshenziswa i-archaeology sibili khathesi kuyagejwa abantu bekwanisa ukuthi hayi lokhu kuliqiniso lokhu kwenzakala ngalindlela. So yiwama siyabonga ukuchazelwa lapha indaba yokuvalwa kwamazwi la esiprophet. Siyavumela khathesi sokuvuliwe yini? Isikhathi sokuphela maforo esaqala ngo-1798 and uNkulunkulu ulethile ukuthi kuzaba lesikhathi somnyama. So isikhathi somnyama siphela kwahle kwaqalisa ithuba lokuphela kwesikhathi. So yikho uJekha kutsho ukuthi lesi siprofeti besivalelwe khonokho singesethu thina siphila 1798 kuze kuyefika ekupheleni kwesikhathi.
So uzathola ukuthi ukwanda kolwazi ku-immediate context la kwakukhulunywa ngolwazi loku-understanda isiprofethi sikaDaniel singakakhulumi nge-technological advancement. So uDaniel umila kule ndoda okuthiwa umile yavuswa nguNkulunkulu esike sayithinta siveze sifunde ukuthi yataditsha. So ithe itaditsha yasisambulelwa nguNkulunkulu isiprofethi lencazelo yaso ikakhulu kaDaniel 8:14. Yasisambulelwa. So i-knowledge ulwazi ngoDaniel lwanda kakhulu understand ukuthi kuyini uDaniel 7 uthini amabhisi athini iphindle ezahlanjululwa kuDaniel 8:14. So into yonke yahle yaqalisa khonapho yamemetheka ukuthi uDaniel azwisiseke. Yikho namuhla sisenelisa ukuzwisisa ukuthi sikusikhathi bani sokuphela komhlaba ngaleyo increase of knowledge eyafika. Funa ngincedise lapha ngithi mina kulaba bathi wena uDaniel ngamazwi akathiwa akavali. Hayi asixoleni bazalwane ngoba uNkulunkulu ofana naye uthi kuSamuel 20:10 vula. Siphile esikhathini sokucina. uWilliam Mill ukuze akuthole lokho kuthiwa wayengumuntu oyengakholwa. 12 years wayengumuntu vele engalandaba lakhe eleqembini labantu abasethi ama-antichrist abangalandaba loKristu. But wasethi eseku 34 years wazihlupha ngenxa yokuzihlupha wadinga iqiniso kwasekuvuleka. Ungazihlupha ngelizwi kaMlimo akuvaleki. Umoya engcwele udinga inhliziyo ezivile. So nxa khona zikhathaze ngoJesu, zikhathaze ngesiprofeti ngokubhaliweyo. uNkulunkulu sewavula ngoJohane ebhala uSambulo. Khathesi isikhathi sokuzwisisa okwethu kuya kuThixo sizehlise uzahambula amaqiniso akho. Ngithanda indaba yokuzehlisa. Yeah. Nxa usiba kwazi ngoNkulunkulu kufika esigabeni nxa usondela kuJesu uyehla bonke abaduze kukaJesu abaduze kwaNkulunkulu ngabe ungabona usaziqayisa usaziphakamisa hayi mhlobo wami ukhatshana yebo Jack ngicela ungikhanyele uMateyu 5:18 verse 4 lapha ugcineni ukuthi abaningi baza kuya lapha lale nxa uba bekhuluma lo mama ekhuluma ngomila owayesefunda la ngihle ngibona ukuthi okukhulunywa lapha ku-apply la kuye amongst abanye abantu ngoba ukuya lelale kwakhe yena wayesiya lelale ebhukwini eBhayibhelini edingisisa ukuthi ethola ulwazi. Emva kolokho ulwazi lwabe solusanda ngoba yena egijime wayalelale edinga amavesi ehlanganisa wabe sephuma lencazelo esesiyisebenzisa even khathesi. So ukuya lelale akutsho kuphela abantu begijima umhlaba wonke lanilana but ikugijima elizwini lona leli uthinte laphana uphenduke laphana at the end of it olubusubona umfanekiso opheleleyo ukuthi indaba leyo okhulunywa ngayo icho lokho hence ulwazi lube solusanda. Amen. Sike siyelelale daditshe ilizwi likaNkulunkulu angithi be sike sikhangela andisiloko sifithizela indaba yokutaditshwa kwelizwi. Asincedisaneni lapha ukuthi kanti vele uthini kanti ngelizwi lakhe sichilo ukuthi isiprofeti ayisikupho ngugijima ngechapter yodwa kumbe ivesi eyodwa amabandla ami ngamavesa ivesi eyodwa ibandla limi sibili hayi ayisiyo ngqondo kaJehova. Ake sikhangele lamavesi uMateyu 5:18 lo 2 Timothy 3:15 lo Luka 24:27 sike sizwe ukuthi kuthiwoni kanti ngemibhalo. Verse 18 maybe 5 ithi ngilitshela iqiniso ukuthi kuze kunyamalale izulu lomhlaba kakuyi kususwa lutho emthethweni loba ibadlana kumbe lichatshana elilotshiweyo kuze kupheleliswe konke. Then 2 Timothy chapter 3 verse 16 ithi imibhalo yonke 15 to 17 ithi kanye lokuthi kusukela ebuntwaneni wayazi njani imibhalo engcwele engakwenza uhlakaniphele ukusindiswa ngokukholwa kuKristu Jesu. Verse 16 imibhalo yonke yaphefumulelwa nguNkulunkulu njalo ilosizo ekufundiseni lokukhuza lokuqondisa lokufundisa ngokulunga ukuze umuntu kaNkulunkulu ayilungisele ngokupheleleyo yonke imisebenzi emihle. Nansi indaba lamavesi sikhangela leyo kugcina uLuka 24 verse 26 shuma ukuthi sikuhlanganise kuphume kuhle angithi be lamavesi asifundisani ngendlela yokutolikwa kwesiprofeti angithi be umbuzo safuna ukuphendula. Luke 24 verse 27 ithi wasesukela kuMose kanye labaprofeti bonke wabachazela okwatshiwo embhalweni mayelana ngaye.
Yebo mfundisi. Siyabonga ababukeli abalaleli ukuthi uJesu amazwi la akhuluma kuLuka avezwa futhi kuTimothy nguPaul laphana ukuthi uNkulunkulu uthi umbhalo yonke iphefumulelwe ngoba lo Jesu nxa exoxa lamadoda amasayi sekhathazekile ngokuthi kathi uJesu uthethwe ngubani uthi waqalela kuMose ukuthi hayi uhlupho lweni nalifuna ukwazi kathesi imbali iqalisa izolo ukuthi mina ngizabuya la so nxa sifuna ukuthi siyamukele isiprofeti ungami ngeverse oyibalileyo buza ukuthi kuvelele ngaphi singaphi kuya indaba ngeyokwamukela konke okubhaliweyo sikukholo isiprofeti lilizwi kaNkulunkulu elibhaliwe iBhayibhelini lonke so lapha sifica ukuthi ukuthatha ilizwi kaMlimo sithatha konke okwalethwa kithi njengombhalo futhi kuyasisindisa so injongo yombhalo yikusindisa umuntu asoye kudala inkani ngoba sovuka inkani aso njokathi uthi ufuna ukuthi samukele sisindiseke le nje kuyizwa njani le kaMatthew 5:18 uthini nxa esithi akulachathana no ayotha Mbona inkinga siyakhetha esikufunayo eBhayibhelini ukuthi lokhu ku-right lokhu asikufuni sibe sesikhipha ezinye izinto kumbe siphonga usideline owenza lokhu sizakufunda ililanga but ukuthi sizwisise isiprofeti ngokuphelela kwaso njengoba umfundisi esitsho akumelanga sichiye lutho olubhaliwe elizwini ngoba konke kuyancedisa ukuthi sizwisise indaba sesifike ekucineni kwayo inkinga sifuna ukuyiqalela ngale sesikhiphile ezinye izinto ngoba umunye uzahle sukele uRevelation engafundanga uDaniel usuphambaniseke khona phana so laphana siyakhunjuzwa nje ukuthi akulanto eseBhayibhelini engasincedisiyo ukuze sizwisise indaba yosindiso lethu. Siyabonga. Thank you. Akula lutho. Mhlobo. Uthi uYesaya indaba zona lezi. Kutatishwa njani? Ukwayithinta kodwa ngizwile lokho sifuna ugcwala indawo. Okay. Kuthiwa. Okay, ungafunda Isaiah 28 verse 10. Uthi kufanele study sithatha lapha kancane lapha kancane. In fact umlobo wesifundo sizuza lapha ukuthi ukufundwa kwelizwi iBhayibheli gali arrangeanga in chronological order ukuthi izehlakalo ezisuka kuGenesis ziye kuSambulo zilandelana ngokwenzakala kwazo so indlela yokutaditsha vele kufanele ibe njalo ukuthi nizathatha okulapha ngokuhlanganise kolulapha ngokuhlanganise lokulapha ngithanda indaba yepuzzle ukuthi ukutaditsha iBhayibheli kufanele nale puzzle ukuthi ipuzzle yabantwana uyabona ipuzzle uJesu ephethe kumbe sesiphambanweni umntwana esayifaka engafaka 2 pieces kabe kungana kukaphumi kuhle ukuthi yini afaka i3rd piece 4th piece esithi so engafaka ama pieces wonke aphelele kuyaphuma kuhle umpikitsho oconjiwe lapha so ukufundwa kweBhayibheli kunjalo kufanele singathathi i-text eyodwa iverse eyodwa sihle sigijime senza ama conclusions ngenxa yokuthi uIsaiah 34 verse 16 utheka kukho okuswela umngane wakho so akulalizwi akula verse ehamba iyodwa vele eBhayibhelini so ungabona ingane iverse sisithi akuyidingela umngane wayo uza kuncedisa ukuthi ukunike i-complete picture yokuthi lapho uNkulunkulu ukhuluma ngani siyabonga ngicela ukuthi ke ngiyithandile indlela uMila ayefunda ngayo ngicela ukuthi ngithinte lapha iGreat Controversy page 319 kuthiwa his study was done in a regular and methodical manner beginning with Genesis taking verse by verse comparing scripture with scripture here a little there a little precept upon precept abesesithi every word he permitted every word to have its proper bearing upon the subject under study. Whenever he met a passage had to be understood, he found an explanation in another portion of scripture. So he studied with earnest prayer for divine enlightenment. All was clear, prophetic symbols could be understood. So osibhalela lapha uthi uMila wataditsha iBhayibheli ngeverse by verse angayithola ukuthi leka isayizwisisa ayidingile umngane engenza iconclusion so yindlela okufanele ukuthi iBhayibheli itaditshwe ngayo umfundisi uke wakhuluma la ngendlela yokuthi nxa uvela usiya
entabeni ujonge ule motive eyokuyadinga indwangu vele uzayithola. So imotive yethu yokutadisha iBhayibheli zwane kaMila yayikufuna intando kaMlimi and wakwenza ngokuthandaza okukhulu mhlobo. Yes. Ngasengicabanga mina indlela esifunda ngayo iBhayibheli. Mina ke ngicabanga ukuthi sicabanga ukuthi thina uMila ipuzzle leyi ikakhulu kaDaniel 8:14 mhlobo. Ukuthi ayizwe ukuthi hayi incazelo kaDaniel 8:14 yiyo le ekuDaniel 9:24 kusethu siyaphansi ngitsho uqala kwayo. Ukuthi azwisise ukuthi from the going forth kunika umthetho ukuthi kube nje ngale kuEzra uyakuzwe ukuthi ukuthi ipuzzle yayingeke iphume ngaphandle kokuthi umoya oyingcwele wabhala ilizwi leli ayichasisele uMila ukuthi Mila dobhu Ezra 7:13 nguyochasisa indaba ye-decree umthetho wabo. So into yonke ibidinga ukuthi sithathe ama-pieces wonke siwafake ndawonye sibe sesisenza ke-informed conclusion. Siyabonga. So kulokwehla sithobele intando. Enkambeni zethu lapha especially kutaditshweni kwelizwi ngozibani esebantwini bokuthatha ivesi lenye bagijimela ngaba indaba yokufa indaba yosuku lokukhona indaba yobhabhathizo ukugijima ngevesi eyodwa kule ngozi iphi ungaqhelanga iprinciple inkulu kakhulu ingozi yakhona ngoba usuku kube lenkolo engekho kuzimiso zikaNkulunkulu zokuloba kwakhe. Ngoba nxa umuntu engafunda ukuthi uJudas wasapho wazibophela ume khonapho kusho ukuthi vele uzibophela ku right kwakubhaliwe eBhayibhelini. Hayi kathi kuqondile yini qhubeke phambili ukuthi kuqonde yini. So sifunda ukuthi context mfunda ukwazi ukuthi umumo lapha wawunjani kwakukhulunywa ngani kusitshoni kwaphetha ngani. As umfundi ngicabangise i-study engake ngaba layo labanye amaKristu avela kwelinye ibandla sasifunda ngendaba yokufa like uma-4 state of the dead kule belief kule nkolo yokuthi abafileyo bakwenye indawo kumbe sebekhule. Yazi bangifundela uRomans chapter 6 verse 7 ithi khona lo sefile usekhululiwe esonweni. He who is dead is freed from sin here itsho njalo. So bona iyodwa bayikhipha khona laphana bathi itsho ukuthi wonke umuntu osefile use right usekhululiwe esonweni kusitsho ukuthi usindisiwe. Ngase i-context esiyitsho ukuthi nxa studisha kufanele sikhangele ukuthi vele phezulu la ngaphansi kwaleyo verse ukhulunywa ngani. Ungayikhangela uRomans 6 ukhuluma ngombhabhathizo ukuthi kumele umuntu omdala afe abesevuke sithale. So sikuqaphelele yebo Jack kusho ukuthi silenkinga ukuthi ma ufika kule ndawo othi ufika kizo ebandleni behle bekutshela ukuthi thina sikholwa lokho uhluvaleke ingqondo ungasadingisisi ukuthi kahle kahle why bekholwa lokho. Bona ngani abanye abantu babanjwa ikhona lokho ukuthi uyafika vele ufithi thina vele indaba esihamba nayo so yena ethembeke kukhona lokho kodwa engasazifundeli iBhayibheli ukuthi ezwe okay bathi kunje why vele kunje iBhayibheli lithini ngakho konke lokho ubusuzwisisela. So kusibisele emuva ukuthi umuntu zibalele iBhayibheli uthunganyelwa umoya engcwele ukuthi yena seza kusincedisa ke ukuthi hayi lokho kuhlangana lalokho ukuze indaba le iphume inje ungaphonga uthatha ukukhulunywa ngabantu but la hamba eBhayibhelini ngomoya engcwele la uzimisele ukuthi encedise lawe ukuthi uzwisise okula. Amen. Yes. Ngisi kule ndaba esikhathazayo nxa sidaditsha isiprophet indaba yama symbols imfanekiso angithi be singafi khonapho sikuchazula njani ukuthi lapha kukhulunywa ngento nje is it literal or it's figurative antikezwakala ngizama ukuletha lapha sesifuna ke sikhanyele yona le kusprophet akuthole ukuthi akule mpondo kulezilo so khona ukhwana sincedisana njani nxa sidaditsha sazi njani ukuthi lapha sesikhuluma ngesiprophet. Siyacela lisibambele amavesi alandelayo la kuDaniel 7 sabala nje 1:1 sichasisa ukuthi kukhulunywa ngani but sazi njani ukuthi lapha kukhulunywa ngani sufikile kuDaniel. Kuba lula nxa singabuyele sikuchile ukuthi indaba yelizwi yesiprophet isisa kuJesu. Alright.
njalo uJesu lo usinikile izingwalo ezicacile ukuthi lezi zingwalo ezazikhuluma ngesiprofeti. uDaniel, uSambulo, yebo uJeremiya kuzafika okunye okuprofitwa labo Isaiah, but lamabhuku amabili asitshengisa ukuthi lapha uNkulunkulu wayeletha udaba olucacile ngemfanekiso. Umfanekiso phela uyakhuluma ukudlula amabala. So nxa uNkulunkulu wayelethe umfanekiso wesilo, nxa usukudikizwa ukuthi kunengi okukhulunywa ngesilo sana ukudlula umfanekiso ukhangele. So kumele sikwazi ibhuku elikhuluma ngomfanekiso yiliphi. Nxa sifika kulo umfanekiso esidinga ukuthi imfanekiso le itsho khonokho yini esikubonayo kumbe itsho kunengi ngokudinga ekuqaliseni kulotshwa la ngapha ekuphetheni. Singami khonapho, singagijimi kuphela ngomfanekiso wodwa siwukhangele, singazange sidinga ukuthi uvela kuliphi ibhuku kwakukhulunywa ngani. Okuzasilamulela ikwazi ukuthi kuvela kuliphi ibhuku kwakukhulunywa ngani, kusitshoni. Umlimi kaSitshisi emnyameni uzasichasisela. So singaba lu-724 sike sikhangele ukuthi ukugcizelela impondo vele zimele. Okay. Uverse 24 uthi bengicabanga sibalo 7 no 24:7. Ngemva kwalokho embonweni wami ebusuku ngakhangela kwathi phambi kwami kwema isilo sesine sithuthumelisa sisesabeka njalo silamandla amakhulu, sasilamazinyo ensimbi amakhulu, safohloza esikubambileyo sakudla okuseleyo sakugxobela phansi, sasingafani lazo zonke izilo zakuqala. Uverse 24 abesesithi izimpondo ezilithumi ngamakhosi alithumi azavela kuwo lo umbuso. Ngemva kwawo kuzavela enye inkosi engafani laleyana awokuqala, izanqoba amakhosi amathathu. Alright. So impondo iBhayibheli selizichaza lapha. Ukuthi nxa kuyimpondo zimeleni amakhosi. Ungakhangela uSambulo ngo1 verse ngo16 kuyakhulunywa ngenkemba ngithi uye kumaHebheru ngo4 verse ngo12 ahlayichaze ukuthi inkemba imeleni ilizwi likaNkulunkulu. Uye kuSambulo ngo12:1 kukhulunywa ngomama angithi umama abesechazwa lapha kuJeremiah 6:2 nakuEfeso 5:31 uthi umama umele umlobokazi angithi umele ibandla lobokazi. So ama symbols athile aseBhayibhelini aba lencazelo futhi esithola ngathi eBhayibhelini engiloyisa ukuthi siku address esisincedisane kikho la yikuthi sukwakuthinta mfundisi ukuthi singaya ku context angithi sincedisane ngoba abantu kwesisikhathi bayagijima sokungani sonke isikhathi othola khona kulo mama sokumele lokho. So sincedise njani ababukeli labalaleli ukuthi sibe kwazi ukuthi lokhu ku literal kutsho khona lokho asibali njalo nje verse lokhu kwakuyisiprofeti kumbe kumele ulutho luthini. Mina zimbili indlela engizitholileyo. Eyokuqala ukuthi nxa kuyikuthi lokhu ngibe kwazi ukuthi isymbol kuhle kusame kuleyo ndima okukhulunywa ngayo kuhle kuyiphiwa incazelo njengayona le kaDaniel. That's why ngicela ukuthi sibale lo 7 ukuthi ikhulunywe ku7 ukuthi impondo yasi ku24 yachasisa ukuthi impondo zini. So yenye indlela okuhle sibona ukuthi kuthi ukuthi impondo vele yi-representation aso literal lokho zini nanti. Then number 2 ile kulabe kule indawo lapho isame symbol ekhulunywe khona yachasiswa. Alright, angazi kumbe izavuma example yami ngeka one day is equal to 1 year. Anti ungayifunda lapha ukuthi 2300 days ku Daniel 8:14. Nxa ususiya ichasisa ngale ku Numbers 14 ithi ngilinika usuku for umnyaka uyakuzwa. So ilalapha yabihamba ichasiswe khona ibisivuma ukuthi okay if it's prophetic imele lokho nxa kuyuthi literal ithathwa ngale indlela. Alright, singayithathi literal thatha uphumulo kweminyaka uphuma yes uleminyaka engaphumi vele akuchasiseke. Right, ngibona inkinga khona ukuthi kulabanye then asebezathatha uNumbers
emhambise kubhuku elingekho prophetic Oh yes, oh, yeah. sebephuma lencazelo eprophetic entweni engekho prophetic. Yes. For instance, ku7 days kaGenesis Oh, senza yeah. umhlaba. Laphana yi7 days esiliteral. Last prophet. But omunye sezabuya nencazelo ukuthi ngoba uNumbers uthi ilanga elilodwa yes. limele iminyaka eyinkulungwane. Sithi kuthi ukuthi uNkulunkulu wadala nge6000 Yes. years not days. Yabona inkinga khona. So ubabuke wakuthinta ukuthi kulamabhuku vele are prophetic in nature. Yes. Daniel, Revelation, parts of Ezekiel, parts of Isaiah. Nxa ufunda lawo yikho ngathatha ke ama principles lawana ubusuwahlanganisa usuphuma lencazelo engcono. So akumelanga sithathe i principles sifake ebhukwini elingayisilo. Yes, siyabonga kakhulu. Ngithemba kuyasilamulela lokhu babukeli labalaleli ukuthi nxa sitatitsha asambeni elizwini. Sorry my for Ncedisana sigoqa lindaba ukuthi ekugcineni kwakho konke esikufunayo ukuthi sizwisise mhlobo ilizwi likaNkulunkulu. Kuyini okunye nxa sigoqa lindaba okungasincedisa ukuthi singabi lezinye indlela eziseceleni zokuchasisa iBhayibheli. No, bengifuna ukuthinta ukuthi even la sisiprophet sakhona mhlobo silengxenye ezimbili. Kulokuthiwa yi-classical prophecy eyabilethiwe ukukhuluma ngento eyenzakala kathesi. Then kulokuthiwa yi-apocalyptic esebenzisa ama-symbols iveza izinto eziphambili. So ngokunye futhi okumele kusincedise ukuthi kwehlukanise ukuthi isiprophet banesi esisifundayo. Okay. Ngithemba kuyasalamulela. Yebo mfundisi. Mina engakutsho babukeli labalaleli. Asifundeni ukuthi isiprophet ngesikaJesu. Yes. uJesu usilethela usindiso. Kasoze asishiye silahlekile. Singaya kuye simthembe, samukela ilizwi lakhe, siyaphuma sisindisekile ngelizwi esindikiwe. Prophet ngesikaJesu. Yeah. Yini sure, kuJesu yeah. Dr. Jake? Isiprophet kumele sisivezele ukuthi uJesu ngubani. Ngabona isiprophet sesinilahla kuJesu kusho ukuthi ngifunde enye into ngasiyo isiprophet engasiyo isiprophet. Isiprophet sonke njengo Revelation esithi ikuveza ukuthi uJesu unjani ungubani. Yikho kumele ngikuthole at the end of the prophecy yonke. Kakhulu. Siyalikhuthaza babukeli labalaleli asikhangeleni ibhuku Great Controversy upage 341 usiya ku 342 iyachasisa ingozi ezikhona zokuwehluleka ukutolika kahle indaba yesiprophet. Ulimo lomusa kasincediseni sisungula siyedatitsha sizwisise lokho kanye esimele sikwenze. Okay. Asithandazeni baba wethu oyingcili othandekayo khona ekhaya ezulwini, siyabonga kakhulu sona lesi sifundo. Siphile emhlabeni ensukwini zokuphela lapho kule kohliso eningi kakhulu. Human theories asengenele kakhulu elizwini lakho, kodwa siyabonga ukuthi usichasisele yona le mfihlakalo nokuthi ilizwi lakho silihendle njani, sifundise ukutaditsha, and so that we rightly divide the word of truth. Siyazi imfihlakalo osibekele yona ensukwini zokuphela, siphephe ku-deception. Siyabonga ukusizwa futhi siyabonga ukusiphendula, siyabonga ukusamukelisa isibusiso sokuzwisisa intando yakho ngayo uJesu siyabonga. Amen.